İde, kaşığı var mı? İdelerime diyeyim. Kilolarım yukka buldu ahırısı. İde Cemal canım, İde ahiret keye. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillah. Cemal, yertik iginem, can kisek iginem, uzun savgulaşırısın be. Eyde kilelimle şuşunda kurden uturalı kileli sekiden uturalı canım kileli. Hay Allah, senin nefse gözler tağında noşar kurya başladılar melle Asaklamayı, vatanı uğram kadar şakap ceri almayı başlar mı nakırsız Züleyha? Kından nurları süne bara. Ben köşke, illallah sizge köşke kilip jittim indi Züleyha. Eyde bir dua kılamalı gali şırtka. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimete temcili subhanallahi velhamdülillahi. Allahu ekber. Allahu ekber. Mineytem. Nişlep cafalanıp jürüsün inde olaysa Cemal. Tege ol bu bulmağandır. Bulmağandır. Bulgamış olur mu ne Züleyha? Kortam. Şekur baba yıkıt şu kaldı. Ayağına estağfirullah. Nişeginde çoğaldı. Koytun ne buldasan bu hal Şakap ketkenine tüker beri ay buldu. Kozanğa baram deyip şakap ketkeni. Kozandan dersesin çoğaltkanından da. Hatırlısam iken Züleyha. Tege şula kozandan. Bir kağız kisege kilgeniydi biter. İska düştü, Mene şu kağızda yazganlar idi. Sizin ulağız suğuş kırlarında suğuşup habersiz şuğaltı deyip yazganlar idi yazığında. Cemal. Habersiz şuğalırga. Manardan da şulerrek süzleri bulamıken dünşalarında. Benim kahraman gibi ulamını habersiz şuğaltı deyip yazganlar. Benim ulamda bilesin işinde sizlere. Bilemindi, işlep bilmezke indi. Ügüz kebek tazaydı iş ol benim. Şulay, Dayan kamatta, iştantımı tuzdurup oturuşça angıra sarıklar benim halilimle habersiz şuğaltı deyip yazganlar. Zallayha. Habersiz şuğalırga. Kamber tegemeni Şulay. Şey bulmazsa, ses enebe. Bir carıda gitmezler, koytırlar. Allah'a bir gam bulsa Cemal koytırlar. Sizin haliliniz de koytır, Allah'a bir gam bulsa bizning Abdullah'ımız da koytır. Sen bulay jılap oturup göz yaşlarını bitirmeli. Cılı gözlerini sukuraydı bitiresin. Şimdi sen canım göz yaşlarını dökmelisin Cemal. Göz yaşları tükkenden tügeli o Züleyha. Gözlerimde ene şu oğul yollarından birine minutka olmağanğa. Mene, 7 yıl bittiğinde gözlerimde şu yollardan ola almayayım. Başta
Бәғір кесекlerimizni ұзатып қалды. Onları қайтқанларын күте başladı. Bizde iki avuldan 56 kişi soğuşqa ketdi məli Züleyxa. 56 boldular Jamal, şulay. Onlarның da ne barısa 12'sine neylenip koydu mi? Onlarның da qaysı oqsa, qaysı toqsa, qaysı şoqra, qaysı benim kabak soqar degandey. Endi mana shu qahar soqqan yo'l Şakurimni de olib ketdi. Ay Allah'ım, indi qo'ya jo'g'alsin, endi u sening Shakur qarsin Jamal jonim. Qo'za deganlari alla qo'yda jahannam qaf tovartında tug'il bitindami qo'ytar. Sabırg'ina kutabilirga da kerak jonim. Sabırg'ina kutarga kerak. Qo'ytar. Bilasin ki sen ikkigina kunga deb ketgan edi. Qozonda ulabazning isyonmi tugilmaligin tugalmalarga tegishlar deb shuni g'ina bilirga ketgan edi u, bilasingki sen. Qo'ytar. Sen Züleyxa shunday bo'lmaydi. Qo'lina miltiqqa tarab so'qishqa kirtib jiberganlar ishonlar on. Qo'ytar hati bilirga da tegishlar. Qo'ytar. Bilirga da tegishlar olur onun turunda. Ya kızım. O taraf kaldım mı Züleyxa hazır. Ocaklarım gına da jırmı iş basa Züleyxa. Qaralı. Men aytam, Shakur obzin aytam ali Jamal. Tege ovurib ketib qozon bo'lnisasini solib qo'ymadilarmi ekan jotarga? Yo'qda. Onun o'z g'amarini da shirlagani yo'q. Julaymi? Desam Züleyxa. Bir tapqir shirlagani bor. Onu sen de bilesin. Etsem de indi. Hatırlısınmı tege jola? Eşi kitap shirlagani edi biteli. Yeşil bıçakni urib men aytam eşi ketgan. Suratga isga tushdi. Mana shu. Baxirqa Bayın Kamat. Mana isga tushdi. Bayın Kamatdan birer xabar tutib kutib jotmim ekan u tig'inda Qozonda. Yo'qda. Ol Bayan Kamat tajotarga. Manda uyda kutib buna ishonib menim o't kutib jotganini bilaman Züleyxa. Uyda kutsan uyda. Bo'ldi, jetdi Jamal, senga bo'ldi, jetdi narsa shulay deb jilab o'tirib dim suqirib qolasan detsin. Jonim oxiratga bo'ldi, jetdi. Sabırg'ina kutabilirga da kerak, jetdi. Ay Allah. Otasi, sen aytam, kiralamanda, qo'noq bor bizda. Şey hazırmı olması? Hazır şey, men aytam ne? Qo'noq bor edi bizda. Jamal Bey. Ne halleriniz var? Ne işler bitirip yatasın, he? Bizning hal ahvallarni o'zing da bilasan endi. Süleyman. Maşallah, qaytır. Haliligiz qaytır, Xudoyasi. Ayy. Bosh yuvalta turgan jigitlar tugilalar. Ayy, qaytırlar. Ayy. Olg'ina tugishularla Süleyman. He? Bala istalib turalaman da Süleyman. Tağır nersin? Shakur qartdan ol bu hal bo'lmagandirmi? Şunun bilan bo'lgan otasi Shakur qort bilan bo'lgan shul. Ayye. Shakur qart qali bo'lgan. Ne? Tege malayin indi.
Halil'in izlep Qozonga ketganda eymi? So'ng Bir 3 kundan qaytib ekan deb Jamolga aytib ketgan bo'lgan endi. Bir oy uzgan deb otasi. Shakur qartdan iste yo'qdi, jilda yo'qdi. Ustani Sen usani deb Nabi Jamol qo'yg'ira bejonim ana narsa ishlarga da bilmay. Qaralib üstəvünə gözlər tağıdan aşar görə başlagan. Düşləmək kerak indi vaqası. Ne bulsan endi o Şakir kartqa, Hazır biz soğuş bitkenge 2 yıl. Bir kimni ötürmey hazır. Bunda yüzdüm talatım otura, понимаешь ли, Belki biraz köğül aşarga bulgandır seni Şakir kartın, Gömür vakı senin bilen bir ideye şevelle köğülle ne buluyorsun bana, Demek, kalaga, köğül aşarga gitme Şakir kart, Anlam mene, elimle sizin Qozon degen çurtlu varıp görgeniniz var mı, Çok ayal olsan indi. Mene o Qozon degen kalada, anda mene ideninin, mene tuzan bir tigi de tamal desin mene. Şulay taş polat asfalt. Belki mene senin kortun, poyizga oturup, Meskevga öp getirip bargandır, Әрине, Татар картаның өзге бірінде бір тақыр болса да, дүния көріп қайтырға хақы бардыр ма? Мәскәү, нинди Мәскәүгә кетсін? Бірләмем, оғыз сөз русша білмей, еш орысша білмей. Қытартап отырасың менен, иштеп анда кетсәді. Әдәлік яныманда міне, яшілік ярлары, достары vardır, Süleyman, Şuğanın bir kaşesi de yok. Geçtik dostu da, tıgısı da, mınası da münemin bilesin kese. Kıtırtıp oturma bina. Әмен сиға не тұлтым қыртқа баядан берілі, Baya seni taşlap kaçsın еді o Şakir kart. Şulay olasın. Mine aksak tuqsak bul, bekiri bu. Mine Şakir kart seni kendi o, seni taşlap kaçsın еді o, Şulay. Bir şeytan git adası, Şulay deysin mi? Şulay deyim. Olaysa, korkayım əlim. Qarangıda düşə başlağanda, korkayım. Ol, qaytıb düşsə olay bulay. Üydə bulmasam, ortsağa sabağını qadar. Qaralı. Şakir kart degen danı var kartımdan, korkayım əlim. Ahiretkeyim, Jamal oturardı. Sabah orap koylarga çığa, ana kadir çay içip alırmız. Bizden kilgenince oturarlı ahiretkeyim. Koysa bir koydu. Şulay deysin var. Çay içeriz. Juvala oturgan kişi düğünü. Şakir indi. Yani bizden bela üstüne bela girip çığa biterleriz. Ay Allah. Estağfirullah. Tağın nitken bela ol tağın, Kapka oldu. Kapka. Carar hayırlıga bulsun indi. Olsa cana kapka bastırırsın Ali etiyse. Kupten bitinde cana kapka bastıram deyip bağanalıklar da alıp kaydıp kuygarım deyip Allah birse. Evandan tügül olay tügül eli. Ne şuşu avgan kapkaşa. Ne şuşu avgan kapkaşa. Benim 4 malayım frontka çıkıp bitti Cemal'da. Yalama, Süleyman. Min bulam, min. Yalamağandım. Qararlı min eytem. Bir kişiler basasın atası Jamal Allah birse kaytırlar bilen Abdullah bize kaytır nese Jamal tuti şekilli jılap oturup gözlerini tut kaytasın kiler. Kaytırlar atası kaytırlar. Bütün nesilimiz şunday var indi biz. En iyisi balağısı var mı oturarız. Kada yazsa öyle şekerliğim var en iyisi. Allah bilsin. Yana kapka. Targızıp bastırıp bu yaşa. Bırak kada yazsa Abdullah'ımız şu kapka aşağı kaytıp kırılmasın ayıttı be. Neyden susu kapka atası kilin düşüre güzelimiz Allah'a bir kalkırsa Allah. Kayta
Allah birisi ey. Çıldırma Allah birisi. Evde uyga qo'ytamiz xotin. Shakur. Shakur. Qo'ya. Qo'ya, yerdimsin Shakur. Bir qo'y shu olib tur, imiş. Benim bunda gurpiyesi. Ula yazganımni bilmaysinmi nega? Qo'ya burada. Xotin, uyga qo'ytamiz deyim. Ola bastorimda biror xabar bile oldirmas yo'qmi? Shiqarga tabatdi o'g'lini be. Neste, sen benim bilan qattiqchilashasan hali. Biror xabar bile oldirmas yo'qmi? Qo'ytqash borishunda suylarni. Bunda söyle. Chet yoqqashalar yo'q, Shakur söyle. Qo'ytasizmi sen yo'qmi? Qarali. Shakur absay. Alay bo'lmay bitingdi canım, alay bo'lmay bitingdi. Rast bizga kelgansin ekan, bir qo'laqni matashmasin. Mana shin durisin aytdi sol ayimi. Sizlarsa eshitding onda qozonda, Xalilingiz haqında. Men aytdim, bizni Abdullabız turunda da bir xabar eshitib qaytgansindirmi g'ayet? Xabaring yaxshimi, yomonmi? Siylashak. Biz Barselonada kun o'tganingni qilsin. Siyla. Sizning Abdullag'as turundagini men bir nega bilmayman. Halilimiz turunda nesta bilesin otasi. Bizning Halil turunda suylarga yoramaydi. Nişik yaramazsın sen qachondan. Siyle dizene. Nişik benim ulam turunda silerga yaramazsın deydi. Потому что bizning Halil ishpiyon. Estağfirullah tövbesi nerse silisin. Sen akıldan yazdın valla Shakur abzı nerse silisin sen. Nişeginde senin vallahin Abdullah Halil şıpiyon bulsan tuzga yazmağanlı. Tövbe estağfirullah. Şulay şayarırşa tügel bir Shakur siyle. Ulam turunda nerse bilesin. Bo'ldim men qolsanda. Son. Uzak qo'yanqamat qazakirga. Ayttirsinlar meni onda kutib turganda. Nechikdir menga shulay tuyuldi. Boshqa bir kabinet qayirdilar. Onlara bir qorong'i mashinaga o'tirdilar-da, illa qo'ylarga olib ketdilar. Mana shunda uzoqqina dapros ortidan dapros soldilar. O'zlari shig'irdab turgan qo'yish tortib yili. Olar, dapros olirlik. Nesta bilesin endi sen. Sizlari ilohiy yurtdan bizning Halil turundagina bordi. Ul necha bu qilgan, nindi tillari o'rgangan, kimlar bilan oralashgan. Son. Anası bergan tildan boshqa. Nindi til bilsin endi, Shakur. Menda shulay deb turamalarga. Ularni shunday. O'qmoq so'rovlari bilan 3 tavlik bo'yi saruvni qaynatdilar. Buna işitmesen işit. Etken süzlereyim. O yaktan beri verip yıkayaldı. Buna işitmesen işit. Sizin ulağız Halil Abdulin. Japon aşpiyonu deyip ıskındırmasınlar mı? Estağfirullah. Uzi sen mi? Ay Allah, başıma seni biterli bu benim. İşinde sizin valayınız Japon şıpiyonu bulsun. Ne? Japonlu kadı biterli otasayla. Ay. Onusunu bilmeydim. Buna karşı söz etkeçeyim ben. Ul mahsus Japon şiirengen deyip kışkırıptır, yanakka camattır, vermesinler mi? İsendir o berk. Sen nişik kıtıl aldımsın sen Shakur? Buna tıngal. İkinçisi buna. Juruy mene ışandırır içinde. Sizin ulağız Halil Abdulin. Japonya'da işleyip onların razvetkasında şu deyip eğitip mataştı. İsen iken alaysa. İsen gene bulakursun balakay. Shakur sen? Ne?
Mine, oşarga da işerge de bilmiyorlar. Yoklarga yürek koyu başlarında da yok. İki tapkır erekatlanıp tipkelep tutmadılar. Көңілләре болғанша қинаdılar. Сен шуңа Нәрсә өчен кыйныйлар шуңа шанасың. Алар миңа бер генә сорау бирәләр. Янәсе мин улым белән алыш-белеш итәмме, юкмы? Ана шушы сосык кыбарып бүлмәдәйме? 27 тәүлек бикләп тоттылар. Сен шуларга ышанасыңмы үзең? Үзең ышанасыңмы дим? Ey Сөләйман кырда. Алар бик яхшы шандыралар. Хәтта улымның Japoncha yazılgan xatlарын күрсәттеләр. Кайдадыр Тоғыларда түшкен фото сүрәтләрендә. Исән икән балакай. Мәктәм ахыры заман галәмәте инде бу җегетләр. Ахыры заман галәмәте шуныкы. Хатын. Әйдә тизрәк кайттык. Исән икән балакай. Исән. Исән икән балакай. Карагыз әле якташлар. Bizi Halil турында миңа сөйләргә ярамый иде. Шуңа кул куйдырдылар. Монда сөйләшкән монда калсын. Һинән ялбарам. Бу аулак сүз ишек тупсасына чыкмасын яны. Бездә сүз чыкмас шәксә. Булма. Халилегез кайтты. Әйе, бездә сүз чыкмый. Кайтыр, Аллаһы буйса, Сөләйман. Нишләп жүрсен ул ситкәт җирләр? Кайтыр бит атасы. Әле. Belki якташлар, балаларыбызны бөтенләй онытырга кирәктер. Юкса бит башкайларыбызны суяшак безә. Тәүбә estağfirullah. Ай Аллам. Атасы. Мин әйтәм, нәрсә була инде бу атасы, Нинди дөньяда яшибез инде без, Тагын нәрсәләр күрергә каласың безгә бу дөньяда? Менә шушындый ил өчен балаларыбыз үз каннарын кыйдылар. Менә шушындый ил өчен инде менә имәндәй нык, таза, шәкүр картны да менә шалгы белән шапкан үлән сыман итсеннәр инде. Үзәген сындырганнар моның каршы. Үзәген сындырганнар. Әйді менә безнең кавырсыннары катып бетмәгән балаларыбыз турында әйткәндә шул. Мин әйтәм, карале, атасы син әйтәм. Бу Шәкүр абзыйны әйтәм әле кайчан гына мин әйтәм шундый шибәр, таза мәхәббәт ир иде бит, әмма карале син аны сәренҗегән мискин бер картка әверендереп кайтарганнар бит тегендә, Бәддүнча. Менә дөнья нинди, Менә шушындый инде безнең илебез. Анасы шушындый. Син әйтәм, җитәр сиңа урындыклар тирәсендә биергә, Бүген тагын шуга тотынгансың. Дүртәүләп чыгып киттеләр бит алар атасы. Дүртәүләп чыгып киттеләр. Тик берсе генә дә кире әйләнеп кайта алмады бит улкайларымның. Дүртәүләп чыгып киттеләр бит алар. Бик капыйсың килә икән инде. Пожалуйста, капла. Тик акчайла белән түгел түлке. Кайтып керсәләр, исән булсалар. Ни күзләрен белән карарсың син аларга кыртка, Менә кем күргән аларның каберләре, кыртка? Бүген тагышмадыңмы? Иртәгә җиңү көне. Менә шул көнгә җанга капка бастырам дип шапырынган булды атасы. Иртәгә бәйрәм, җиңү бәйрәме беләсең килсә. Hangi җиңү биләр булмады бу сугышта, аңлыйсыңмы? Булмады. Бу сугышта менә мине җиңделәр. Менә татар карты Сөләйманны җиңделәр. Кансыз, табырсыз иттеләр мине. Инде менә минем хәзер киләчәккә
Ышанышымда бітіп те қалмады. Жарар инде атасы. Сен нәрсә шулай бер сүздән кызарга гына турмәле. Тынычлан, кайтачак безнең улыбыз Габдулла. Менә мин әйтте диярсең, бер мәлне топ шикелле кайтып керәчәк. Безнең улыбыз Аллаһы биргән булса әтисе. Исәннәрмесез? Зәйтүнә кызым. Зәйтүнә кызым да кергән. Әйдә, кер үз утыр әйдә. Әйдә кызым, кер. Кер әйдә, күрдән утыр кызым. Әйдә, кер. Ай Алла, кара әле нишләп синең бүген жүзең болытлы әле, Зәйтүнә? Ай Алла, Габдулладан берәр начар хәбәр алмагансыңдыр, кызым. Габдулладан бер хәбәр дә юк. Нишләпсең? Син бүген бик күңелсез әле, Зәйтүнә кызым. Әйе. Кичерегез мине, Сөләйман абзый. Гафу итегез мине, Зөләйха түткәй. Мин... Аңламый гына торабыз бит, атасы. Әйме, кара әле, кызым. Безнең янда бит синең начар гамәл кылганыбыз юк, кызым. Нишләпсең әле? Без сине гафу итәргә тиеш әле, әйеме? Нәрсә булды соң? Кил әле монда, нәрсә булды? Кызым, нәрсә булды? Кара әле. Олдашлар, кірерге ярыймы? Мөхәммәд, әйдә, кер үз утыр. Кер әйдә, кер. Ягыз, бір дұға. Ол орындыққа отырыға жарамын, Мөхәммәтжан. Шулаймы? Жарар, меға мұнда да жарай. Бисмилlah. Бірер гүзірің бар мәлі, Мөхәммәд? Хәл әхвәлләрін сұрашып тұрмай барсыда көз алдымда. Әйе, бик күптен кіргенің yok еді бізге. Әйе, хәтірім яғышмаса, 41-нің кізінден берді бұғай. Неге шулай бек сирек келесің? Сüleyman qardaş, ғайып бит ол, биеде де, төртеде де бардыр дегендей. Қарар енді ашуланышмайым. Суғышты бит мен башламадым. Шулай болғаш, менің малайлар исән-емем қайтып, сенекілер фронт қырларында башларын салғанға мұнда менің ғайыбым. Ишігінде башларын салғанға. Сен нәрсе сөйлесін, Мөхәммәд? Габдуллабыз исән. Allah bilsə bugün bulmasa irtəgə qaytırıb kütəriz biz anı. Әйе. Şolay. Yamışın nə etdi, Mөхəmməd? Şolay, Abdullah'ız qaytır. Qaytır bir şolmağız. Qaytır mağayın. Yok, bana faydası olmayız. Yok, kır. Bunda görəmən isi bir qızım kəmçitrekli bulaşaq söyləşirimiz. Orunluqlarının bularına nişep birikizde oturmuşsunuz. Sihirlemegənlərdir işalarını. Bizning ullarımızның орындықлар Кәримжан. Өз орындарына шеткіш отырғанны жаратмыйлар, төш. Әрі, біз ешler басып та тұрырыз. Ғызырыбызны жеткірінде атасы. Иркіші сала баса сен, Мөхәммәд. Şolay. Қарады, біз сізге бек жетті ғызыр білән келген еді. Бек жетті еміш білән. Gözürüngni ayt. Balayımız mı, Mөхəmməd? Mine bit kişi olunuz Kerimcan. Siz hani özünüz de yaxşı biləsiniz. Öz göz aldığınızda balik buldu bir. Mine ulu gayıp da var indi. İşin şedisten başlayıp gidiyor. Başlı közle bulurga köpten vakit mine. Ne bizim bunda nikotlaşımız var. En iyisi şolay edin. Şol var. Anın bit yaratkanı mine karşınızda Zeytune. Bulsani, Zeytune bizden kızımız tugilla basa? O bit bütün avulga bilgili bitinde. Senin tepşigin Gabdullah bilen Zeytune soğuşka kadar bir-birsin yaratışalar idi. Nima bilgili bu? Bilgili. Ondan soň köpme suw arapda, köpme ýyllar ötdi bitdi, Süleyman.
Тұрмыш бит ол бір орындағына тұрмай. Нары Зәйтүнә инде яшьлеге үтеп бара. Ну бит ул гомергә ирсез кулсыз яши алмый. Зәйтүнә кызым, син менә Габдулланы фронтка озаткан чакта аны мәңге көтәргә вәгъдә биргән идең. Исеңдәме? Исемдә, Сөләйман абзый. Алайсам, нигә көтмәскә булды? Әле сугыш беткәнгә 2 ел, әле менә солдатлар һаман кайталар. Мин моны үзем теләмәдем. Ничек килеп чыккан үзем дә аңламыйм. Габдулланы яратам. Аны гына көтәм. Газапламагыз мине. Мин дә кеше бит. Мин дә өметләнеп көтәм аны. Монда көлләргә кирәк түгел дип әйттем бит сезгә. Картайып беткәнче көтүп ята алмый бит ул сезнең кайтмаган Габдулла кызны. Кыз бала бит ул. Сугыш беткәнгә 5 гомер. Кайтасы кешеләр менә күптән өйләрендә утыралар инде. Мин дә булдым ул, каһәр тоткан сугышта. Кулымның фашист бүләсе үтәли дишеп үтте. 5 минут булырга туры килде миңа анда. Бер генә һөҗүмдә катнашырга. Шул 5 минут эчендә дә бетәсенем мин. Мугҗиза белән генә исән калдым. Алла саклаган. Ул җәһәннәмдә сезнең Габдуллагыз ничек 5 ел буена исән каласың? 1418 тәүлеккә сузылган сугышта. Юк! Булуы мөмкин булмаган эш бу. Якты дөньяда юк инде бу. Үлгән. Ярар, баксы. Безнең беребез дә гаепле түгел моңа. Чыгып кит, битсез хашарат. Кем хашарат? Кәримҗан. Минме хашарат, ha? Минме? Ай Аллаһ. Усаgamlatlap керәсе булма. Чыгып кит. Кәримҗан. Шаяррак. Бабакайым әйдә. Кит. Әйдә чыгабыз. Кәримҗан. Хашарат киме? Әйдә. Алла сөйләшсен. Ашыкма, Мөхәммәд. Мен үземдә менә Зәйтүнәне үз кызыбыз кебек яраттым. Менә Габдуллабызга кәләш булсын иде дип теләдем, Худайдан ялвардым. Һәм матур оныклары да шушы Зәйтүнәбез алып кайтсын дип сорадым. Әмма ләкин нишлисең, ни хәл итәсең? Син дөрес әйттең, Мөхәммәд. Тормыш бер урында тормый. Шулай булгач мин Зәйтүнәдән безнең Габдуллабызны көчләп көтәргә Зәйтүнәне мәҗбүр итә алмыйм. Ул ирекле кыз. Рәхмәт инде, Сөләйман. Рәхмәт инде сиңа, күршекәем. Син гомергә, Сөләйман, изге күңелле кеше булдың инде. Рәхмәт. Аннарысың Зәйтүнәне дә дөрес аңларга тырышыгыз. Атасы сугыштан кайтмады балакаемның. Быел кышны әнкәсендә җирләп куйды. Зәйтүнә, әйдә балакаем, әйдә тор, чыгабыз. Кәримҗан көтә калды анда, әйдә балакаем. Зәйтүнә, сиңа әйтәм, кызым, ишетмисеңме әллә? Зәйтүнәкәем, ишетми торган. Әйдә балакаем, әйдә балакаем, тор. Кәримҗан көтеп калды, әйдә балакаем, әйдә Зәйтүнәкәем, әйдә димәм, әйдә. Кәримҗан тегендә генә басып калды, салкында көтеп тормады. Әйдә балакаем, әйдә җанатыңа Ана, Сөләйман, минем сиңа тагын бер кичтеке генә үтенечем калган бит әле. Менә синең ишек алдыңда әйме ничә еллар имән бүрәнәләре барыбер бушка чыгып яталар. Ана, сат мин аларны, Мен бәясеннән тормыйм, беләсең. Менә нәрсә? Менә улың Кәримҗан әле томшык сарысына китмәгән шыпшык кына. Аның ипишүлегенә менеп төшүмегә бер тиен тормый. Менә син өлкән кеше, Мөхәммәд, сиңа кулың күтәрелми. Шулай булгач минем ярсу улысына баш чыгып кит. Соң шуларга барыбер бушка чыгып яталар бит. Мен бәясеннән тормыйм. Чыгып кит. Үзең беләсең бит инде, бәясеннән тормыйм, ha. Чыгып кит. Ай Аллам, ярар, китәрбез, кычкыруы. İmensizdə gənə tuğurul bütməgən, ənə urman, dirəlib dur, Allah'a şükür. Bardıq, kistik, aldıq, qaytaq qalır. Allah haram ikən. Eydi, ənə
buldunuz mu? Ne koyduk? Kaytaşa bizim Abdullah, kaytaşa. Шығып кеттілер бекіндалар атасы. Шығып кеттілер. Алар шығып кеттілер, анасы. Әмма ләкин бізге келіп болып түсуші. Біздің Абдуллабыздың кәләші зәйтүніне алардықы болашақ ме? Сен шunu аңлайсың ба? Бізге матур бұнық мана қойта тұрған зәйтүне. Нишләп аңламыйм дейінді атасы. Бикте аңлыйм. Тек бір нәрсәдә эшли алмыйбыз бит, Кыз бала бит ул. Менә сугыштан исән имин әйләнеп кайткан ир җегетләрне санасаң атасы. Менә шушы кул бармаклары гына да артып кала бит. Кая инде ул һәр кайсына җитү. Кайтмый бит Габдуллабыз кайтмый бит атасы, кайтмый бит Габдуллабыз. Менә шуңа күрә ашы үпкә сакламый гына Фатиха бирергә тиеш булабыз инде без ул балага. Кайташак, Габдулла. Кайташак. Кайташак безнең улыбыз Габдулла, Алла бирсә, кайташак. Şiddet yerlerde жатып калдыгыз балалар. Şiddet yerlerde yaş ömürleriniz kesilip kaldı. Ынтырлар барлыгыгызны да белмәсләр. Сугыш биткәч ынтырлар калырсыз әнкәй йөрәгендә мәңгелек жара булып. Ынтырлар үзегезне сугыш кырларында жатып калдыгыз бит сез балакайларым. Яш гомерләр киселеп калды. Ой Алла. Миңа дәштегезме сез улларым? Ишетми дә торам икән бит җан кисәкәйләрем. Ашыйсыгыз киләмени улым? Туңдыгызмыни улларым? Хәзер әнә бит самавырым кайнап тора. Хәзер чәй эчертәм мин сезгә жарыймы? Әнә бит ишетми дә торам икән бит каралы. Bismillahirrahmanirrahim. Әйдә кил улым, кил. Кил әйдә. Хәзер менә чәй эчкә җылынып китәрсең, Аллаһы биргән булса. Бисмилlah. Кил монда улым, әйдә кил. Кил алмыйсыңмыни улым? Аягың авыртамыни? Шушы аягың авыртамы улым? Жарар, күтәріп алып киләм мин сине бала, күтәріп алып киләм, әйдә. Сине генә күтәрер көчем бар әле минем улым. Беренче улым бит син минем, көтеп алган беренче балам бит син минем җаным. Утыр. Әйдә, менә хәзер чәй эчкә җылынып китәсең, сызлауларын да бетер улым. Кил улым, Фәлилҗан, кил монда абыйың җанына утыр. Син дә кил алмыйсыңмыни? Синең дә аякларың авыртамыни улым, жара? Күтәреп алып киләм сине дә. Авылыбызның җырчы, сандугашы идең бит син улым, баянчысы идең балам. Кызларның йөрәгенә кирип калдың да балам, кайта алмадың. Шулай ул сугыш, кил, утыр шунда. Әйдә кил улым. Кара сүзне тыңламый, кил монда. Ялларны тотсам. Ай, тотсам мин моны эләктерәм хәзер. Тик кенә тор каралы.
Кішкене шақта да шай ішерге алып кіре алмай интектіре тұрған үйдің. Тұттым, тиккіне отыр, жәні олым. Әйгі, Ғабдулла қайдасың әлі? Кел олым мұнда абайымна жанына, кел әйгі балам, кел. Міне бит ол менің, соңғы үмітім бит ол менің, әмі олым. Балақайым менің, исән битсін олым, исән. Жүрегім сезіп тұра жер үстінде жүресің сен. Қазір міне соғышқа кеткенде бірер қабып кетіп қалған икмәк кесектеріңіз бар, сондықта шолар білән шай ішерсіз жәмі? Тіктіне отырмалы, тіктіне отыр. Арасың аны. Бисмиллахиррахманиррахим. Міне шушы қатқан икмәк кесектерігіне қалды бетінде сізден ұлларым истелік болып, шушы қатқан икмәк кесектерігіне қазір шай ішіп аламыз жарымы? Міне, бұсысы ұлы олым сенеке. Шайға манып аша жұмшы елжем олым, шайға манып аша. Бұсысы Сәликжан олам сенеке. Міне, малай, бұсы сенеке. Міне, бір қаба сорынға 2 тапқыр қапқан болдым. Әне мен бар бір қайтам деп қайта алмадым. Міне, бұсысы соңғы үміт олам. Міне, шушы. Міне, олам шушы. Сенекен бермейм. Жоқ. Сұрама, бермейм олам. Өзің қайтқаш ашарсың, Аллахы берген болса жәмі. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен айтар, олам, келәлі. Әйге, алдыма отыр, сөйләшігелі, олам бұна шыл айттыры. Менім Ғабдулла депке, мен айтар, исән сау қайтсаң, олам өзіңге ауылның бір бетті яшшилер қызын ерештірілдіктен мен айтар, келін білән икәулер бізге ұнықлар алып қайтыр едігіз олым. Біз енді ұнықларыны әтейін білән мінә шылай алдымызға отыртып, аштыки, әне шылай тіпкіне, секір тіпкіне, қадірлер кіне өстір едік олым әйе. Біз қарт болып көрінәбіз гіне шу олым, біз қарт түгіл. Мінә сен қайтсан жашарып кетәбіз олым, ауыртуларымыз да бітті. Номалай, кіне отыр, мінә бір атан қайтып тамашамны ясаттым. Сен айты, жетер сеңа орындық квартирасында бейірге. Бүгін тағын шуңа тұтымнансың. Сың тәмам ұшқырып барғаның өзіңді сезбейсің ақыры, Мұр сенекші, міне сені Ғабдуллаң ешітті деп ойлайсың мұ, Міне шушы, орындық бар, сені ағылай деп ойлайсың мұ, Бұлар бейт, таққа кесәклерігіне, кейбір алжайып біткен таққа кесәклерігіне, сен шулар білән, тірі кішілер білән сөйлешкендей, сөйлешесің. Atası, avuldan indi жаңалықлар барсың, ешітмәдің бе? Орта ауылда бір неде yok. Әміне, юғар ауылда ішілер шәптен түгел. Ой Алла, бір әресі вафат болмағандар, Бүгін тінлі білін, Шәкүр қартын алып кеткенді. Ой Алла, Estağfirullah. Нәрсе сөйлесің сен? Нешек
Ишик алып кеткенler. Kim alıp gitken, atası kayda alıp gitkenler. Bizde tünlerin kişilerini kimler koya alıp gittilersin. Şular, mine tünle bilen şekürler yırtık karşına, degi kara maşina, nesel, çorni vorun. Gelip tuttağım da, farılar bilen tereslerini yaktırttı. İki gün kiyimli bende maşinadan düşüp, şekür kartın iyine kirip, alıp çıkıp gitkenler. Kiyinirgene de bir degenler dikkatte. Estağfirullah. Mene tağın kütülmegen bir bela bitindi bu atası. Ay Allah min eytem bu Jamal'nın yürekleri nişik neşri tırgandır canım. Nişikler kurtalığa canını tırgandır bu Jamal. Ay Allah. Koya jiyinasın karanlık kapkanda, Ney? Karalı atası min ney? Jamal'a barıp kaytan jarıyma. Jamal'ın halini bilip kaytan bir tezgine koytup şitemin hazır jarıyma. Çün! Sen ese tavuk mu iş bilmeli, dili kırtka? Nese, enkıvadının nese ekenliğini bilmeysin beni? Karanlık tünde, nişe kişini, avuldan apşı bittiler, ilk avulda. Şulardan birisinden yine bulsa da, kış dili de yine bulsa da hat haber kildi mi? Bizge hazır karşık, şekürlerinin yırtı yanına yakın barırga yaramay. Elimine yaskını, gelip gitkeni turunda bir evgelsini görme, anladın mı? İyi, mine min, yapayalnız yaşayız bulayda, oturavda yaşayanda, eğer de gitmesini juysa. Karalı atası min eytem Jamal bir özü bit atası. Düm karşıkka bit, düm sukur karşıkka jerden biterge kirek bit, ana buluşurga kirek bit atası. Mine kurşileri yerde bitsin anası. Ama lakin onda varsa, seni minutu sagatte bilek min kıvıda alıp biteşe. Min yalnız kolasam ki, bulayda yalnız oturavda yaşayanda. Yakın. Atası. Hı? Ay Allah. Onda tereze perdeleri ortunda kimdir mine qarap turdu. Ne bulsun inanda, kırtka, jilgine. Жоқ инде міне миңа қарап тұрды атасы. Өз көзләрем белән күрдем, әлләнге куркыныч йөзле кеше иде ул. Җитте! Буны! Әгәр дә китагы шул урындыклар тирәсендә бийсә, мин сине Җамалга барырга җыенган була бит әле тагын. Жоқ инде әнә шунда тәрәзә пәрдәләре артында кемдер бар атасы әйткәнме? Ни булсын инде, анасы? Үзем күрдем, күзләрем белән карап тордым. Үз күзләрем белән карадым. Kererge yarayma. Рахимитлигез, кір солдат, оз утыр. Әйе. Қайларға йылтып туы, япты, Үйге қайтып келуін. Соғыштан қаман қайтып жете алмайм. Шулаймы? Шынлапмы? Şınlapma canım. Atası. Burasını min eytem kimlergedir, nindi zor şatlık bitindi bu ev. Eytme anası, eytme. Kimlergedir, nindi zor bəxit bitindi bu canım. Min eytem qaysı avul kişisisin soldat. Etiyenilerin isen savlarını senin. Soğuşqa ketkende min eytem seni hatının bilen balalarını da azatlıp kalgan bulganlardır әлі eyyime. Etiyenilerim isen savlar. Şulayma. Heybet iken. Ilanırga girmedim min. Mina bit soğuşqa ketkende 19 gün aydalı. Nişeydi? 19 gün idi.
Мен бит сені менің яшьләр тирәсендә дип уйлап торам тагы. Сугыш беркемне дә яшәртми ул. Anlatıp Turam canım, şey içersin kimlemesinin saldat, Salqın şey bulsa. Samavurum suğun kandırayım da, eyde, saldat. Soldat, eyde, kir. Eyde. Әйсе яса, Öyle bir küplen dedi. Eyde soldat, eyde. Suğun kalayım da suğun kal. Oturt etisi, oturt saldat. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyde bula. Öyle etisi. Yani soldat. Ay, bigirek qatıl ekkensin oğlu, Ешіп түзде мұңа, Тауышында, Үзге тауыш. Әлләнемдей. Тәнікті яндым мен. Шулай ма? Тауышымны шул өзгертті. Işıraklığına girmedim ben sizge. Süleyman, abzı. Sizni izlep girdim, Züleyha tuttu. Sen bizni bilersin mi? Men sizning Abdullah'ınızını bilem. Abdullah'ını? Bizning Abdullah'ımız. Ay Allah'ım, demek o sen atası. Ettim mi? Canım Abdullah'ımız isen değil mi? Abdullah'ımız isen değil mi? Allah'a şükür Abdullah'ımız isendi atası. Allah'a şükür. Ne kaydasın o? Karanlık Abdullah'ını sıramadım. Eyderli sıramadım. Kaydayken sıvıl Abdullah'ımız. Hay Allah. Karalı işitesin mi saldat? Söyle hazır Abdullah'ımız turunda bütünüsünde söyle Abdullah'ımız turunda. İşitesin mi söyle Abdullah'ımız turunda saldat. Söyle oğlum, söyle hayır. Abdullah'a fronttan gittiydi. Birden kaçaklık varıp gitti. Şundanın tankın Faust patron bilen yandırdılar. Otu içimden tartıp alır kalgırdılar. Ölüm yakasındaydı indi o. Hospitalga iltip tavşırdılar. Oraçlar, özleri de tükelgene bilmilerdir yasalgan operatsiyalarının sonun. Şundan Abdullah bir yılga hatterin şuylan iken. Ni özünün kim ikenin bilmey, ni için familyasını, ni ata-anasını. Bir yıl ötkeş, o şekeri kayta başladı. İsmin içine etçirdi. Hatiye misin? Çulay mı canım? Sigen kızın. Karalı. Sen bularının barısında koyan bilesin saldat. Biz onun bilen birge yattık hospitalga. Şundan bizni ayırdılar. Başka yerge köşerdiler. Sile soldat, sile.
Tagın neler bilesin bizim Abdullah'ımız turunda. Ayak kolları isen savma. Güzleri pişip ağıp çıkmaganlar mı hadisi sile. Minekten bizni sağınan iken canım. Bizni unutmadım iken. Sağılmagan koyalım. Unutmadım. Sizning isen ekanini bilmezdim. Köpten bu yakta dünya bilen alışverişinizgen bolar idinde ol. İşte bu hat yazmayı. Yedirip küdürip malay. Hayır. Yazalmıyor. Onları katı yaralanı. Ne bir miskin kayıp ne çunga yazmagan indi o. Yazalmıyor. Ney? Ay Allah karalı. Abdullah turunda sırap atası. Saldatның özünün ismin sıramagan biz bit. Ney? Saldat. Özünün ismin nişeksin senin? Özünün ismini eytindi. Grisha. Grisha. Nerse diyorsun? Grisha diyen ise Grisha. Grisha dediler mi? Carar, Grisha bulsa indi iyi. Grisha, ne, Grisha. Oy Allah, nişektir seyir bulup işiteller. Abdullah iş abimde frontta dip silegen idi. Aların yazmışların işi. Ey Grisha balakayım. İş abisine de kara kağız kildi. Koytalmadılar. Soğuş kırlarında yatıp kaldılar abileri. Zeytune'nin sügen kızı olgan. Abdullah'ın Zeytune isimli sügen kızı olgan. Onun halleri nişik. Zeytune ne halde yatar? Zeytun, iyi var ne? Neyse ederiz mi suçlu? Nerede eşli Zeytune? Mineytem, ne? Zeytune, ne biteli? Grisha oğlum. Tege, kütüp duralmadı indi Abdullah bizni. Tüzümlüge jetmedim iken indi, ne? Kiyevge çıktı ol. Ne? Kütüp duralmadı indi. Sabırlığa jetmedi. Nişik kütüp duralmadı. Nişik indi o soğuşka gitten soldatını kütmezke mümkün. Nerede idi? Su kahve yani ise su kahve. Zeytune'nin yeri kim? Zeytune'nin iri mi? Zeytune'nin iri Grisha ne yoltigi? Abdullah'ın keşkineden birge oynab ösken tigi balaşak dostu indi o tigi. Tubemiş Muhammed Malayı o, Kerimcan isimli. İyi. Ne, uylanıştılar, kilesi yıl başında Bebi'de olup kaytarlar deyip işittik. Şu ayrak dediler iyi. Abdullah'ın Kerimcan'dan başka tağın bir can dostu olan. Halil. Halil onun ismi. İyi. Halil. İyi Halil. Ne? Kim soldat oğlum ne? Japon şpiyonu bulup çıktı bir Halil. Şulay. Kim siledi sizge bakmaksız mı? No siledi deyip. Silemedi de mine Şakir Kazan'da İnkıvı'da bulup kaçtı. Mine şunda etip silerler var. Japon şpiyonu. Şulay idi. Dürüst değil. Bakmaksız bu, dürüst değil. Biz de şanlıyız soldat ne oğlum şanlıyız melek ilmine dineginek Şakir'in üzerinde dinlemeler alıp gittiler. Yalgan Halil namusluydu. Halil birine kaçanda vicdanını satmadı. Men onun bilen birge soğuştum. Şulay mı?
Halil namuslu yigittin, hoşunuz. Ellen indi seyir kişi olup çıktı bu saldat. Bile canının jilin işi tabırına kattı. Düştü elisi. Hayır, onlar işimizden nesedir emek edip gitti. Nesedir eğitip getirdi. Men aytam, qaralı. Bu eligine bizga kirib chiqib ketgan soldat tege qirishag'inda o'tirgan so'g'ishdan qaytgan shuncha qirishi turunda senin eshitmaysanlar siz qo'rq. Aytsan ayt jetrek, u aytilisin. Ayt. Tag'in aqlingdan shoshqansing deb ko'zlaringga jin parilar ko'rina boshlagan deb urushmassanmassan. Ayt jetrek. Men aytam, otasi eligine shunda o'tirgan qirishi. Men aytam, ko'pmi mehnatlar ko'rgan, ko'pmi jaralanib bitgan, ko'pmi g'azablar ishida yurgan kishi shuncha qirishini aytam hali. Siz tutursan tutur endi. O'z o'g'limiz Abdullamiz bo'lmadimikan otasi? Mine hazır şınlap ışkımlansın sen koşak. Sen şu şındıydı mı değilsin kızın Abdullah, Var, ana para, ana istiladan tıra, para, kırka, para. Buyga da bizim Abdullah'a turu filmi. Bizim Abdullah betul, esme ürde jegetiyle. Onun boyu, silkeleri desin mi? Silsen bitinden konuşmaydı. Abdullah. Ya bu, bizge canından işek, derinde canıdır ha. Otası, menga nişiktir şuşu çıkıp gitken qirishi o'z o'g'limiz Abdullamiz bo'lib tuyula bit otasi. Eğer de tağın şunday söz kozlatsan anası. Mine 30-40 yıl, 50 yıl tırnak karşıgın dik durma. Orama kuzup çıkardım bulur. Şu! Hıt! Kona verse silettir ha. Tağın urunduk martiyasında bir gelini görse. Sen bitinde bile griş ayttı. Gospitalda bulgan. Ana operatsiya sağanlar var. Tağın bir operatsiya. Koytaşak. Mine yuklar bile başını katırma. Küt! Kıt tintek kap. İştesin mi? Kıtka! Zulahat ötkey. Yarar beni. Diriliplerini korap kıyım Alice. Zulahat ötkey. Bizden narsa kerak bo'ldi hali senga, Zaytuna. Sizning ihotadan harbiy kiyimli bir kishi chiqib ketdi. Belki u Abdullah turida biror narsa aytirga kirgandir. Abdullahdan yangi xabar keltirgandir deb o'yladim-da. Abdullah senga narsaga kerak bo'ldi endi, Zaytuna. Narsa bir irigine jetmey boshladim alla senga, Men bit bulayg'ina Abdullah turunda biror narsa eshitmayman debgina. Unut sen Abdullahni. Zaytuna qizim. Abdullahni bilu senga narsaga kerak. Abdullah o'zi senga narsaga kerak. Joningda mina degan ering bor. Turmushing hozir sening oldagil. Ala bola kutasan. Bu turmushda tag'in senga narsa yetmay, Zulahat ötkey.
Abdullah, isensin. Menin ulama hıyanet ettin sen. Zeytune, mina şuna kurasını kurasında kilmeydi. Var, buradan başkaşa boyutta kirip jirme. Bu jır sana haram hazır. Шығып кет. Шығып кетсін, бізден Зәйтуне. Cemal Tütey. Eli de yarı, sen var koyşa kızım. Kişeden birle. Nik birerse kirip halim ne bilsen. Bilemişmin. Bütün oğul halkımızın isimlerimizni dillerinden düşürmüş şeyniler. Süyaklarımızı süyakka oyarıp patırganlardır indi. Но мен кірмей қалмасын бит енді Жамал Тütey. Районға барға тұру келді. Қонаққа бардым. Hazır bizden yurttan, perili yurttan ırkınday kurqalar. Eşpeyonlar yurtuna eğlendi şimdi hazır bizden yurt. Eşpeyonlar turadı mı demanda? Seni yurtta tartırға yarым ол Жамал Tütey. Dağıt! Uranda taraqan қатығыларлық soğuk. Siyah bizden yurtta, nesteşlesen de cari tart. Нишләп мен ағына ярайсың айрыл Жамал Tütey, Oturdum vagon şitine, tüttün berabitime. Bir yılımda kuzum sırtım, kuyavlığım şetine. Bir yılımda kuzum sırtım, kuyavlığım şetine. Sen bit bizden kiler. Келін болып düşerge yazmağam келін mi? Kızım. Kazak dep, külme kızım. Sen bizge kilen buldun, bulup kolaşaksın da. Men riza. Barına da riza indi men hazır. Sizligine bir şımasınlar. Gözlerin ışık bugün Жамал Tütey. Kişe günge kadar bütün dünya oktuman şıkırlıydı kızım. Kişiler de şu okşavleler gibi kuruneleriye. Kişe günden sen, şakurun olup gitkenden sen
Şu tamanda kara perdege eğlendi kızım. Bir yalgızım. Utanıp kaldım indi kızım mene şula. Su kar tamaha. Bir yalgız karşık. Benim bilen rayonga barıp koruysam öyle. Ne? Benim anda tanış vraçlar var. Neyime gerek senin vraçların hazır? Halilim kaytmadı. Ben canım kızıqırlığı kolmadı benim için hazır kızım. Küs gerek tügül mene hazır. Korangılık. Korangılık. Mene korangılık kadirlere kızım mene hazır. Mene şular. Mene. Ey kurtqa. Sen Halil'le bütünleyip kötüyüm demek şulasın mı ya? Kötsen, kötmesen. Kötüden ne fayda? Halil ola kaydıp kırsa. Gözlerim bulayda aşılaşak mı? Senin bıraşından başka da. Ola kaydıp kırsa. Yalarım yoktırıp başılıp gider ider. Ola kaydıp kırsa. Zak yaşar idmen. Belkim bütünleyde ulmemin mine. Sağınasız mı deyip soruyorsunuz. Sağınmadan koyavu. Tukta. Sen beni yukka kilinde birisin bir Cemal Tötey. Ne olaylısın kızım. Halil gelindi keleş bulayım indim yine. Evet onu indi. Girelim Cemal Tötey, girelim paralı. Evet o. Bu Cemal Tötey. Girelim kara. Kara. Evet o. Şimdi yer. Şiber. Mene degan daskılın şiber. En важное. Kırсыз көңілі кіші ол. Теңті бөлінде мен аға сен нәрсе.
Min bit azgın xatın. Min sası təməki tartam. Aşı rakı işəm min. Benim kuldan dükkan iratlarını sağlay başlasam. Bütün o hatırına yeterlik. Artık da kalıları var. En важное, bunu barısı da bile. Min de bile, min de kızım. Soğuşka, kurşak oyunu oynar için gitmegenin de bile biz kızım. Halil ardından gitkenin de bile biz. Koyşa kızım. Koyşa, bana. Oğlu koyayım. Halil oğlu koyayım koysa. Barısında kişireşek Türk'ü bala. Kişireşek Türk'ü barısında kızım. Kişireşek. Kişire mi yok mu hazır indi barıbır. Koytsun gınayı. Koytar. Koytar kızım. Koytap duruyorlar biter. Koytar. Koytır elbette koytır. Min siğamında bir ramat satırga yasap kirmegenim. Kiterge sirlengen şağım benim. Koya kızım uzak koyma. Kiri koytmaslık jirge. Kiyovga şığam. O'zimizning rayonda bir отставкаga chiqqan polkovnikka. Durust invalid. Jamal Tutay bizning ishi xotinxonasida ölüşüne diyen kumush. Sen bek bir shilma. Senikilarda qo'ytir. Koytar. Koytarlar Allah'ım. Shakur abida. Halilda. Qo'ytir. Men anda kurslarga biroz aqsha qoldirib ketam. Ular sening kirib halingni bilirlar. Jamal Tutay. Kechir meni, yama. Var kızım var. Hakla galebesini taşlamasın.
анда. Гайша кызым, берер. Әйбереңне онытып калдырдыңмы әллә, Гайша кызым? Кем бар анда? Гайша. Синме кызым? Күрәсеңме син мине? Тавышың әллә нинди синең? Балам. Тәнне уларым янган минем. Син мине күрәсеңме? Менә ок таман гына мишәт итә итүен. Тукта. Менә булай. Менә Күрәм балам. Хәлил улым. Син түгел булсаң бу балам. Күрәм. Улым кайтты балам. Күрәм. Күрмимсең? Улым, күрәм. Менә күзләре. Баралар. Барысын да күрәм балам, күрәм. Күрәм улым. Сугыш шулай итә инде улым. Яраланганыңны да ишеттем улым. Шулай. Бер ишетеп тә булмый улым. Танымыймсың? Таныдым улым. Үз улым икәнен ничек танымыйм инде мин, Хәлилем. Улым. Ник бер сүз дә дәшмисең балам? Бер генә сүз әйт улым. Мин кайттым әни. Улым, әйдә, ишек төбендә торма улым. Үз өйеңдә бит улым. Үз рәхәтләнеп үз өйеңдә бит. Үз әйдә үз улым. Мин узакка кайтмадым әни. Birazdan tagын китәм. Ничек узакка кайтмадың балам? Кара әле. Без бит сине менә 564 көнне җидә ел көттек улым. Ничек сагынуларыбызны белсәң иде улым. Улым. Бик алай булып йөрмәйсеңме син улым? Юк әни. Мин сиңа бер нинди дә бәгълый булмавым турында әйтергә кайттым. Мин вожданын сатмаган солдат. Мин намуслы солдат. Шул турыда әйтергә кайттым. Беләм. Шпион булмаганыңны да белде. Улым, сине эзләп атам Казаннарга хәтле барды. Онда аның ярты жанын алганча кыйнап кайтардылар улым. Эй, улым. Мин сине bir koyada җибәрмим улым, менә, җибәрмим. Жамал түтәй. Гайша кызым. Улым кайтты, Хәлил улым кайтты, Гайша кызым, бездә зур шатлык. Гайша кызым. Birazga чыгып турсаң, барыбыз өчен дә яхшырак булыр, Жамал түтәй. Чыгарга дисеңме? Сөйләшәсебез бар дисез инде. Сөйләшегез, улым. Сөйләшегез кызым. Çıkmıyorsun, çıkam hazır. Söyleşiniz, çıkmıyorsun, çıkam balalar. Söyleşiniz. Ey Allah hayatım, ulan faydalı. Nindi maksat bilen bişara karşılıkını aldap yürüsün indi sene? Sen haklı. Min Halil түгел. Kim indesin? Әйтә алмыйм. Sebebi var mı? Бар. Belki sen uğrı karaktır ha? Яки үйлерini basıp yürüşü birer bandit. Yok minde bit frontta bulgan kişi. Солдатlarının da türlüsün kurdum. Bir nilen tartınmauşlarında hatta. Ол өзі башлап, o meni Halil oğlu deyip kabul etti. Onu ilk gelip kırdın bunda. Halil'ni bileydim men. Biz onun bilen birge soğuştuk.
Halil'nin bir nindi de şpiyon bulmağı turunda aytırga kirdim. Ona yüreğin tınışlandırasım kildi. Hizge zat olup kılanırga mataşma. Şanmı min sana. Ayıplarla bir narsa da işlemedim. Uzun görüp durasın. Min bit bu yurtta şişinmedim de. İstemen ne çıksın seni? Kaya yol tutasın? Neşe yaş? Nu cevap bir. Үйге қайтып келемін. Соғыштан қалман қайтып жете алмаймын. Аты яраландым мен. Мені қазір бір кімді танымын. Hatta өз ата-анам да танымады. Өтініп сұрайын, мен тіктірмейін де сен қар. Міне нешек. Қаты яраланған еміш біреу. Bir özün gine soğuştun bunu ya. Start. Start. Bir özün gine yaralandın bunu soğuştan. Ha? Ana bizning ovul uramına qara. Yoqlab uylar tizilib ketgan. Har birisining o'z yarasi. Suv yoqlab uylar tizilib ketgan. Har birisining o'z yarasi. Bizning ovul xalqning tutar düzelmez yarası. Şolay bulgaç, sen meni mында yara turunda silap mataşma. Sinistri Ayşe. Da. Mana menga frontda ayratdilar. Mende bit o'zimcha yaralı kishi. Menim yaralarim belki senikinden tiyrenrekdir. Canım yaralı menim. Yüreğim o'teli jarohatli. Var. Uyingga qayt. Ham bu tadbir qachonda bir kimni de aldama. Rahmat Ayşe. Qo'ya barasan endi hozir? Uyime qaytam. Atam-onam yanına qaytam. Alar meni küteler. Qo'ysa qizim. Qo'ysa. Sağın bir gün ekin sıngoq olsan da şu polkovnigine kiyovga chiqib ketayding bitmaymi qizim. Soğanam dusu
Мен айтам. Неге шырайың сытып отырасың? Bir хал болмағандыр бе, ә? Нәрсе болсын енді бізде. Bir нәрсе де болмады. Міне үйіне жиштырдым, bütün нәрселерінің тузанларын сүртіп шықтым. Шул ғана нәрсе болсын енді бізде. Жиштырғансың, орындықтарына қоят бардың, ә? Сарайға шығарып қойдым орындықларını. Ама отыра кішіміз жоқ, тузан жейіп жата. Bir сіңгіне болса да қалдырырға керек еді құртқа. Сиңа нәрсе қуат, сәке жетмеймін лә, ұт міне жат міне бет сәке бет сиңа. Нәрсе сен өлеңгенім біләп тартпыр сөйлесесің, ә? Не болды? Ә? Күпәй күндіз тәрәс бәлдәлерін қоплап құйған, ә? Я не болды? Қара әлі, атасы, мен бет, бүгін бик тә жетті. Bir нәрсәні түшіндім бет әлі. Нәрсәні енді ол, жә? Теге бізге кіріп шығып кеткен солдат хаманда баштан кетмей интеттірә бит мені. Опять бір балық башы. Үәт, тыңла бітір. Міне шуны түшіндім мен атасы. Ол Гриша деген кіші бізгіне алдап жалған сөздер сөйлеп шығып кетті. Ne için, nişik aldağan mı bizi? Ne için? Bilmeyim indi, bilmeyim. Ne için aldağandır, ansın anla bitir almayayım. Nuşun dürüste жалған söylep çıkıp gitti ol bizge. Bana şakırtka. Ana jürəgi tığla bitirsin meni atası. Ana jürəgi meni aytып тұра. Işanmağısız ol kişiге dey. Anları tege госпитальда да ұшыратмаған ol біздің ұлыбызны. Міне алдап шығып кетті, өт. Юк, бар білен башылатқаншы. Бар, әне апқарған орындықларын сарайдан алып кер. Аңлайсың мы? Тиме, балаларының әйбірлеріне, тиме. Міне 7 ел тәуліге кептік Абдулланы қайттады. Міне тағы 7 ел тәуліге кетерміз. Міне қайтқан шағалды кетерміз, аңлайсың мы? Құртқа. Аннан сен Гришаға, нәрсеге бейленесің Гришаға, ә? Гриша нормаль солдат, фронттан қайтып келе. Ол бізге біле Ғабдулламыздан сәлем тапшырыға кірген. Әсен түт құртқа. Әне, анда сені жаратқан кішілерін кірілі. Кімдер алар? Теге ағылай біле тағылай, Сафыра біле Мұхаммеджан. Келулері. Гизлері көресім келмей. Өзің сөйлеш. Bizne kuralmağımızı anlayayım. Allah-u Teala özü hüküm eder bizde deyip üşenip kalayık. Ama indi, tege şıra şuradan soң qabat ишік тұпсағызды атлап кіру жеңіл болмады білгілі. Ne işleysen betiğinde, нужа ерті. Нужа түгіл енді ана атасы, нужа түгіл. Бәле жүрді, бәле. Баштуға айттым мен Кәримжанға. Иленірге жарамыз әйтунеге дедім. Жоқ, бүт жаны қайым жоқ. Шешке біріккен дейерсің, жаратам мен аны дейді де ипшу, тіреліп қапты. Мұнда бізді ғайып жоқтыр деп ышанып қалам енді мен. Жоқ енді, біз сізні ғайыпларға деп кірмеді. Біз сізден кеңеш ердем сұрарға деп кірдік. Сегінде, малайығыз, қатыны білен нашар тұра екен, нешік етіп жәрдем ете алық енді біз сізге, ә? Зüleyxa, нашар тұруға бір хәл. Bir toқтаусыз ішуға сабыш болына да әлі несіңіз кетмей. Алсығына тізәлі. Ұлабызды юғалтмағай деп қорқа башладық біз қады. Қара қызарлы, тағын нәрсе келіп шықты енді сізді, ә? Соң ауылын ташлап қаялар кетерге шамалап жүре ол. Не бізді тыңлап енді, не абыларын тыңлап бөлмем енді. Қая кетмекшілер дейінді. Сібірге дей. Лишь бы ауылдан ерағырақ болсын дей. Но бит ана не паспорты yok, не ақшасы yok, не қатыны бойлы жетмесе. Кем күтіп тұрсын сыңаларын анда, Сібірде, ол бит Сібір. Анда бит үтерменшілер білен бандитларғына яшап яталар дей. Ай, юғалтабыз ұлыбызны, юғалтабыз. Мына шошы қақар соққан хатын арқасында юғалтабыз.
To'xtag'iz ali, o'nglamayman men sizni, Safura. Nishlabsiz o'z hallaringizni mening jonimga kelib bunda söyleysiz ha? Bütün bellerinin de başı sizin ulağızga beylengen bitti. Şegizge Abdullah'ızga. Ay Allah, estağfirullah. Nerse söyleysin sen Muhammedcan, canım. Eli soğuştan isen imin, eğlenip üge de qaytalmağan balanın, Abdullah'ın nindi gaybi bulsun indi bunda No bit, Zeytune, açıkkanla ukine. Kerimcan'a keva çıkkanda ukine. Sen ayrılışsınlar indi olaysa, duralmılar iken, sakın teymi bit hazır. Ayrılıştı deysin ha. Ayrılıştı dey var. Qarab qına turasın ha. Ayrılışır. Zeyha, sizden yanına sana tapqar ütünüş bilen kırılırız. Söz berem, sınғысы бұл. Ulağızını saklap kalırga buluşығız ha. Unuttuğan kütəbiz bitmiz. Gerekse özünüzge akşa bilen yardım eterbiz. Açlık nazar gerek mi? Ansını özünüz kararsız. Bal var. Var sıra var. Qaralı can, nişlepsin Muhammed, nişlepsin bizni şul xatlik kimsitesin ya. Biz bit hayır şükününe kalmağan Allah'a şükür bütün nersebizde var. Alsa var bilen. Emine biz bit Safura bilen uylaştık da eğer de Zeytine sizin malayınızı unutsa onların tırmışları ceylanıp gider idi. Yarata başlayın şakı bizim malayını. Siz özünüz kütüksüz Abdullah'ızını. Belki şundan da qaytı biter he? Şulay indi şulay. Bütün ketmesin o. Men sizning til tübügizni hech kine de anglab bitira olmayman. Nerse tilisiz so'ngsiz bizdan. Züleyha, qaralı mine. Şunu aytmoqchi bo'lib kirdik biz sizga. Abdullah'ның xabari keldi degan, qog'ozi keldi degan xabar taratırga kerak. Mine şu. Nindi qog'oz bo'lasin edi o. Ay Allah, nindi qog'oz bo'lasin endi so'g'ishda nindi qog'oz bo'lsin. Abdullah o'ldi degan, Abdullah boshqa qaytmayacak degan qora qog'ozi keldi degan xabar taratayıq avulga. Estağfurullah. Tövbe degan narsa silisiz sen Safuracan atası. Ay Allah şahane şu oyduregim. Sen idemini? Qayda bulurga tiyirsin, he? Benim sana Muhammed yerlerşe birgine sıralım. Sen mine birer uluna, malayına qora qog'oz aldın mı? He? Yok, bile. Alğanın bulmadı. Olmadı. Qora qog'oz ol mine. Sen narasıyını irkelep siygen. Anı bile kileşekke yaktı ümitler. Bağlagan narasıyını mine qara jirge küngenlerin anlata turgan qog'oz. Mine kütmegenler itmegende mine şundi qog'oz kisetleri kilip düşe. Hem sen narasıyını menge yol kanın avlısın. Hem siz bizden gınaksız sabıyımızga şundi qargışlı qog'oz yazıwımızda tilisizmi? Doktor Muhammed. Balaların üzündekiler miken seni? Mine kükrəğində senin gerek degen nerse var miken ol? Biz mine kişiye aşı saklayımız mıyız? Ama lakin bizim tüzümlükle sınamağız. Çıkıp gitiniz. Çıkıp gitiniz. Çıkıp gitiniz. Giderbez. Jirbitler bitalar yatsızlar. Yüreklerimiz nişik şımındık yalara sığındı sınavlarına. Nişik bile olur vak iseklerine şartlap yarılmıyorlar mıken? Evit bile ızır-ızak yaşav şığında köp mü yaralar alırga turu kildi bizim gereklerimizge. Yaxıda bilsen de bergensin eken tüzümlükni. Rahmet sana, yaxıda.
Atası tanışlar. Tanışlar atası. Tanışlar. Atası. Qara hele kim kirgen bizge Grisha ulan. Gitmedin mi reisi? Ondan git almamın. Dik Grisha ulan. Çünkü benim doğan yurtum şuşunda. Siz beni tanımadınız mı ne? Sizin oğlunuz ismi Abdullah. Eti. Endi. Sen Abdullah'a köpçüm şabalsın oğlum. Ben hazır vücudumda da tanımayayım indi. Elik bile birinci kurganda etmedin özünün Abdullah ekenlerini. Korkup kaldım ben. Ne? Geçiriniz beni. Geçiriniz. Anası, sen bir tuldurman ana. Kona hele, bizim Abdullah'ımızla tügen mi? Tanrı olmayın bir deliminsiniz soldat. Tanrı olmayın bir deliminsiniz oğlum. Tanrı olmayın bir deliminsiniz soldat. Kişer oğlum, ben de seni tanımayayım. Ya Rabbim, ya Rabbim Tanrı olmayın bir minanı. Tanrı olmayın bir minanı. Ya Rabbim. Oy Allah. Atası nerede işledik bizi? Nerede işlep taşladık biz senin bile eğer de şınlatta ol bizimizin Abdullah'ımız bulursa Abdullah bulmasa da yaşasın idi. Abdullah'ı sak bırılıp kreşe Abdullah bulmasa da yaşasın. Oy Allah. Oy Allah nerede işlep taşladık bize. Abdullah kayda. Abdullah. Ya Karimcan oğlum, senin üzerine ne edersin? Senin hatının. Нәрсе деп әйтергә тиешмеймін мен мұнда, Біздің турда сіз барысында білесіз.
Bizning nindi şitirikli halde kalganını sen anlıyorsun mu Zeytuna yok mu? Hayda, bana söyle. Bek zirek kişisin Kerimcan. Xotınlıqqa kimni olganını bilip aldın. Abdullah soğuşqa gitkende bir-birimizga bergan va'dalarimizni siz borig'izda bilasiz. Oshulanma Kerimjon. Lekin men bugun sendan Abdullah yonuna ketarga tiyishman. Bugun anga boribizga qaraganda da og'ir. Yolg'izgina qoldirga yaramayani. Bir qaytmasa bir qaytir degan kun kelib jetdi. Abdullah qaytdi. Yashirmayim. Agar u meni sop-sov kelishga aytib tushgan bo'lsa, men boshqacha hal etgan bo'lar edim. Mug'aylim. Lekin shu halinda tashlay olmayman ani. So'ng bo'lsa da o'targa tiyishman men bergan va'damni. Balam. Balamni nafas etmoqchi bo'lasizmi? U Kerimjonning o'rnog'i. Sengesh, tozayib Kerimjon. O'z teningni topa olasan sen. Bolalaring da bo'lar. Abdullahning yozmishi seniki bilan shog'ishtiriliq tugul. Oniki senikine qaraganda ko'pga qatlovliroq. Mana shunga ko'ra bola meniki bo'lajak. Xo'rliq. Adam xo'rlig'i. Shu qotishqish xo'rliq bilan nishib yashamoqchi bo'lasiz siz? Ulama. Sen uzoq kutding bu kunni, Zaytuna. Siz birga bo'lurga teyish. Baxtli bo'ling'iz. Qayg'irma qizim Qoyisha. Bizning o'g'li qoyimiz. Mening o'g'lim Halilim qaytqashdimda. Mana degani deb to'yag'izni yasarmiz bola. Abdullah, ulan işte bir sözle deşmiş oturasın. Ey, birer söz.